Kembali bersama Nompit. Ya, kita sekarang ada di Tumbang Datu di Karwaya. Karwaya dulu di rumah Cici di sini ya. Oke. Dan kita akan masuk. Ada pengsabe di sini. Ada Linggo. Ya, coba kami. Iya. Pada kami to. Oh. Oke, terima kasih. Apa? Lakam patada soal ko mana komentar masur. Oke. Rapo bukan data, bos. Iya. Ardi. Ardi. Tira sampai tira. Aku alo. Oke, Pak Cici. Oke, baik. Hampir. Saya bertemu Linggo aja. Dia bentuk ini. Manis-manis bang ngomong Linggo ini laku lah. Terima kasih De Paloy. Oke, di Palmain. Jangan sampai angin Linggo. Ada jalur kan misalnya. Iya, oh, tolong pelaku boleh. Iya. Iya. Halo, Amal Kombe. Bari tanta. Udah siya tala sulo. Oh, Malay tambay lo may di ba? Bay na yo pa lamen dari Tomina. ya Mira. Nah. Iya na tama. Andi so dito teman-teman nak pergi. Di pwede ko susi nito sa kapuya kay buwan ni mataran. Atorin na meratang sa tingin ta. Nah, iya pala aku Mira. Oke, bagus sama minate ya, kalau tadi amo. Kumandik. Ini ko sa balo ko tambay ko kuat. Ini sa balo kilo ni tambay ko kuat. Ada mau ikut piring ini dah. Ayan, ipagantay dyan mo doon.
Maano. Kaya pa naman ako pa. Besar siya mungkin. Still merata emak dapat ko. Ledo ke. Itu hindi ko nakumanda. Kadang kulo yang nakapaya pa rin niya ng kero. Pinon bikin nakumanda solo teh. Di pa tindi to. Yang pira pikir komando ya? Pinon pa solo teh. Dan dua bambu pada Terakhir ini do. Oh, ada bintang muda le. Sama sa sayin dito. Nara kalau ikan dito jumbo. Ikan dia nasang wale. Pada nasang. Balik Bale kerap yang kuala. Tapi kuala pun ulun. balik Tidak lama kau tu kuku tu wangi kunan na saya apa kandil ni kukan. Kalau mau tahu. Naipat bukur rembang berkong ke kertas. Kereta aku. Aku saya itu apa kukan dia. Medi nambah itu siya ko lukas sudah. Berarti orang dia tahu tu apa nih? Dia dalu tambun. Tambunan ni ada. Iya. Kira-kira itu aja. Iya. Kalau dia lu Dulu tandukan lah. patandukan. Oh. Patandukan lalu Bukan sambung. tambunan. Baru dapat tanah lalu le. Berarti dukung 10 labi pa parin na na. 10. Pira lah bina. No, 10 labi. no, Pira lah bina. no. Mapuri kandil nusa tu berapa doni aku ko. Ina pula na sande tu kandil dulu sudah so kampu saya kita ni kita apa kita ni ya tu berapa dalam ini apa lagi kan. Milo kamu si ma masa na kuasi tu si tumpu ya tu. Buan ni ko na. Oh ni suatu na pula na sande. Kandil dulu so so kampu saya apa kita ni ya tu na ni sande. Sini pun sikit ya. Yo, halo. Halo. Yo, halo. Oh, ma live na. Apa rin? Ah, ano dol ka? Ako yung paket ko yun. Laki yung tayo. Kapag dolo yung tayo. Ha? Iya, iya. Ako na kabay ni tu tahu dah kamu ni cuma. Aduh, biasa ya lu gereja tuh. Ya lemah bisa mungkin Mai deh. ba polo. Kayak ya. Dah. Ya. Mai ba polo. Minum. Ni. Oh. Mira. Siapa tu? Apa tuh? Baik. Mana? Mau masuk. Udah dia atom di pekan di kemenam. Nah, siapa aku? Mana kamu itu gimana mu tahu dah? Kapu mana? Kayaknya di bawah kapu bang itu menam menang. Sa pulau tayo dia di ben sa tingin na mata. Ya. Sa pulau tayo dia di ben. Oh. Cari kan di sini. Oke, Martinez kuman di Om Ki. Kuman ditaruh kita guys. Pingkaruam kita kuman deh. Pero ko rin bale. Lagi mak. Oh, Milan kata cuma dulu. Tangkot tadi mo.
Ya, murah. Nakandek ko si Sisi dia masa utak ko tali mungkin saya. Nah ini dia luki-luki mana berarti kayak nama ada pemali dek kayak tambah ikuman dek na tak ada ikuman dek. Pemalin tal ada rezeki. Iya. Jadi rumah si Sidi. Bagaimana bisa be? Mantap. Ya, Sampai sampai nu aman. aman. Alis dengan nak barak tau. Iya. Temen naik. Ya udah mikan dek kalau sok ya di malin ya ada udah dia minta kuat ni posa be. Sidi kan dia opit. Ada yang sabi ada kuat bertinus. Ano po to sana bara. Kuat ni na posa be sidi na kan dia. Lagi di kali. Ana dinol dia agi sidi kan dia. Na proko kereta sa pertama kantong plas. Misalnya kalau di posisi seorang hutan pun bisa dibayar. Tak bisa. Na sama na melas tuyo. Opit salamat ako Papa Victor. Oke, Daniel. Na me Ada Papa Victor ya salamat ande Daniel. Pirri Pabiban. Tadi kata Iya iya. oh, iya. Salam Salam balik. salam balik. Hmm. Apa pekerja? Lagi makan nih. Hmm. Dia itu santo ini atau di santo torom itu ada. Kalau toyol surako ganggu apa? Pengganggu. Pengganggu. Hmm. Sa bonon bisa yung may surako Iya. lah. Kau mau taruh diadu kamu. Talung tu. Kaso mo komando. Penjela aja tau. Pencet aja minta tu ni mana. Ada kuan ni linggo. Oh, Namanya ya kalau lembut kok. Kalau sarang tak kena lagi. Kita bulan mai anu durian. Si Pidaga kunto. Oh. Padu kayak. Mundur sarang Alam durian. Yung Yung pangranti, yung hindi lo sa limbo. Kita turun lalu di Nisa. Wala pa kabanan sa pangbata tang. dito nila na karanda. Itu. Apa ni turun ada. Dua ada apa sih yang kukuh? Kan kan. Wah. Ande pa rara. Tambari linggo. bisa yung pulo. Kede lo mesa ni ela. Kosong. Ya dua yon. Ya dua yon. Bisa ketemu. Itu. Itu. Hambay mini siya para sa may manina. Mama ada mana nak? Ada mungkin mama terima. Apa ni? Kan. Batu ni. Ilan yun yan. Itu dulu. Itu nak dulu. Ini nak jadi terima.
Namo ko sa akin ito. Hindi pura-pura to na ngangkat taon minamo to kung namurin kan di sa amo niya. Umbay din na malami ko siya din dulu asul luka na din na belum dakin. Belum ko yung ibo ko. Wala ka kamu. Kilalay ka karo ka yan kan. Wala ka kamu na tanga susi kailangan mito minamo to. To randu ko dapat may kunay ngalan kande ko ba siya tolo wala sa hindi ba kaya ngalo ya. Ngangkat taon minamo to ni tolo do kain na tukak mo nila ko sudah mo to ko susi. Ito kelan. Wala ko sa malaran ko to mo. Oh. Malaya kita, masiri. No, no, sorry ya. Halo, Anda. Oh. no, saya tembalan. Tante seto ya, buda na kande. Untuk mereka buda di kande ni aku meron na. Na bala pula tu oh. Aku do ka pepito ko man ta ko sire bukari ko pekaruwa ko man na. Boleh doang buang kita nanti mau dapat ada. Ada buda ko lang na. Iya. Ada pito teh. Jangan kita laluan mami. Oh iya. Ito na lalu mo maripi lalu. Oh. Oh. Maripi berkokuman de lingko pa. Iya. Oke. Anastasia salam ala ko Okta. Yung may palo. Untuk na Ibarra. Oke Anastasia. Mama Okta. Apa na mali membuni tu keluarga lalu eh. Mali membuni no ka di shooting. Tatayra mali membuni sola. Baino kaya ano. Oh. Salamat makaroy numpit. Oke, salamat lako Ampe Tobara. Oke. Ampe Tobara. Iya. Tiani Phil. Anastasia. Budak saya lebih Kamu pun ada kok ampite. Enggak. Bila di shopping kami malam nanti. Tapi tak kira ini cuma kira macam ni. Kalau mau itu adalah kanda balai kan bayar ini lah contoh. Masih apa melam di naluri ni. Jadi yang apa? Iya, apa? Kau juga ada jumpa ya kan dia macam. Yom. Malah disambung lah. Di mana TikTok? Berapa kali TikTok? Dem bale. Ngeng taruh bale teh.
Iya boleh alam iya duka. Tama kan ay kan. Di presto pi. Lari na kulit na. Undang lay presto nasang pito okay lah. Sang gunung ada ano to? Satu maut. Dari itu kain itu ono. Maka dulu ko madua gitu. Nangalaya sa picture. Oh. Di boleh. Demo. Oh, lo mo ade. Daripada ada kuai dah. Kayu-kayu. Atasnya. Nah, di kereta tadi bisa diwat nih ale. Iya, tiap hari. Selamat sore Nur Heni ya. Jadi yang tadi tidak boleh dibawa ke tempat lain, harus dibikin lagi di. Nah. Oh. Si Pira di kerana tuh main. Pira-pira kayak Tapi Oh tapi harus ganjil. deng kuncina. Berarti dulu le. Bisa to. Bisa dulu tuh. Berarti sampai sana kamu tuh. Tapi mudah kok to. Gara-gara masih kepoda kok to. Oh. Pira-pira kayak dari ini yang penting ganjil. Le. Iya, iya mau rumus nate. Oh. Jadi soalnya mau dibagi dua nasang peto. Soalnya direken do tapi mu. Iya mau tapi nate misa oh. Ganjil na. Iya ganjil na. Ganjil kayak mana? Oke ini lapong Peter dari Malio.
tahun asit Stenian Barat. Kalau dihitung ini udah ganjil pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 ganjil itu. Itu rumusnya. Lagi kita ada pelelian ni nak. Jadi sikit kamu temen. Nyala ibu. Ini contoh. Ada ini banana. Bueno, na itap. Satu modal kita ya betul sudah di. Kalau ini malakal ini kita bisa para Dari nak panen arola. Mana Pak? Oyo kukwa kamu sianen para patana rampa ku talungan rampa nama itu kita. Untuk mana ko karena kamu nenek ena sia sumba datu patana rampa duka talungan rampa nama itu kita ni. Laton nalo ini na yaton na kulanang kadibo ko nang yaksisa kinakaman tidak titi salah rambu pasara sa. Disuri kanang kairin na kisara ka lomban tingayon. Apa siya kamu siya nene siya parapa ito nakita mama yang kumakamu bangun nada mo tong mapakilala. Apa kipipin ka waray kun ni kamu siya nene siya parapa lang kumeng kailina hindi kumeng kanakaan kikwa. Yamor kalapa poremi kamu siya nene siya parapa yamor kalabang biro mi di palendo tama ta pangala tama di patimumbu tama ta kurama napa di pat no ko do ko di kambia. Apa langang kaming kanokaan di kaming kailingina kamu siya nene siya parapa. Na tuming kateloran dan di puruki tumeka karambo tong kaadili laki puko. Kikwa yara ka kamu mula pole la pa poremi yara ka kamu la ban bo huero mi li pa jolu pundo warira. Kamu siya nene siya parapa. Langang kung kamu meng kanokaan di kaming kailingina kamu siya nene siya parapa. Yara ka pole la pa poremi yara ka la ban buiro mi. Angka langan kalandon sangka langan mulai kuna palalian di kwa. Oh yara kala pole la pa poremi yara kala bombiro mi di tak ada kiti sisi matanya rangkapan si pandan milemba langan kung kamu min kanokaan hindi kung kamu min kailingina kamu sa nene sa parapa apa. Pusat tampo kami tuba tangki tiro pangambatu kami sa nene siya parapa. Apa sudah kita nggak dibalik kinana. Oh, yara ka pole kamu la pa poremi yara kala buiro mi ka nene. Nene mi kipeng kawaro isya. Tumba datu na ka kung kamu minyak tani sa parapa mi dumang sang kuminjan na. Agam pole na tarima pakkan nende kan haranda sumalang tu di tama tang kesuro. Oh, yamu pore alura ala ta na den tang kesuro di bangor kolisi pala ami kam siya nene siya parapa siya ba. Oh siya.
Laya mo pula na. Buwan me balayan na ta na din kam na di bungarok ko tang kesu na din tang kesu di bungarok ko sa ang kam sanin at sa tumadat. Bilan na ang gen na pesuru ki po kadan ampomi siapa rapa analangan nasang ning kana kaanan ni kini kilin yang pula ta na kam ki pawang sandaran na kam sanin sumbang datu kuma kamu kita sanin tumbang datu ladi. Jadi si matarang kapan ti pandan ni lemba ni itong desi kamu datang beka ka hanggang po ay mitari mapakkan tulisanga tangke sudi yung orkulis sa pala amin kamu kita lah kami mindatan ng po mi siya parapa mi lumang sang kumandyan ako akilako Ombay na masyang salo mata mi tanan ni talinga dua mi bay na mabuso pala pang pedal ni pili patamalim nito na limbo mata daya tu ka purampang limbo nga matoda iya warna titanan talo hindi o nga banon na siya. Ano yan siya parapa sola siya palayukan. Patorno tomaling kundo ka man hindi siya palayukan sola siya parapa. Yari na din tangke suru di pa hindi o nga banon niya di tang siya nene siya tumbang ratu di pengkawaro yalo ini na anatari mapakta ni sama tangke suru di bangkor polisi palaan niya siya nene mo siya parapa lah. Siya nene mo siya tumbadato lang kayo tumindatan na po na siya parapan na lumasang kamanila ko kilako. Ombay niya masya salo mo to imitanan ni talinga ombay mo sa palempo ay palayan ni pili itam to na. Manda mo bay maabelo pudo lan nan na binti mo bonde mapake malotong lambala. Lima sa oras tayo dilekto mo na lami rinding pala. Duka la ko tutun na lala lami ikulang betulan taruno la ko bombong para yan. Taan na titoro Pila so garigi. Narampo lang ng tondombe kakaduka tao masyang kitibuka ulang yung pakampu pangati ko kakalala pasemban na tapagaraga ng paliling hongan dorante kaluado tondombe kanan noso ko matutitan ng talo na patonong kulit tolambus sola panampatapadang ngiri kamuduka pa siya nena sa tumadato laki pa awang sandaran na kaong parinding pa ikulong bataruno ni dah luka na tisebo ko na tipa ada tisebo ko na tisebo ko din na tama mi tabang dikol na pamamay luka te bay mabelo pudo jong ampa bulayan na ketibuka ulang pangkapupong ko kakalan ni pasalaban na pagdaraga na to kita sala to ko na gayeng tang sala gay Hadin no ko upa na tawok ki itang sala tawok ko na gayong tang sala gayong nambura rarana na tawok ki nambura rangka yan ang sanda makamban na pelisun na pala na makalemu do ka apalun na taebay dino ya mo tanda na la na po 20 matoto yan na tangla rondo mo yung busang lambaan na sawa na rin tangla uya ka mo sa ano iliponin siya tumbang dato sola siya parapa na metalo ka pa dun na tanda na metalo kuyo kilala mo to asama sa pen na dun tarang kuyi nga masama lamba na bilok na tilodo ka pa dun na belan na la tilodo mo ya to sa ki makambal la may batang di kalenan do titi ta mo na lanuyak ti sa kambal sola rambu mo ko sama-sama belan na rin din pala mo yan ni diponen sa tumbang dato sola sa nene siya parapa na kulang butaruno mo yan na pangasolo ka atulisanga paalun na tayo belan na la pangasobara na ilan pangaton ko na tangarempotan alipa ako tanay susiton na si Polino Palino na siya nene sa tumbang dato ni na sola siya parapa ya di pa ako lalle panganton ko Ombay na masya salo mato mi tanan ni talinga ombay babu sa palempang pedal di pili patamlim ito. Panalami ni te to di tolima to di keleng-leng to di sang kada magmini. Beran na mamisa makanta maabulan pusa tapunta kalilinan ta mga pakitanda ito. Hindi na rangkang ng kapa mamisa makanta baga. Yan ta to na di. Ta pakitanda. Ya mato na kamo di pawang sandaranan na kamo siya nene sa tumbang dato. Mi patutu piralan mi batar matakalaban na parok ko ka na marundan di parok na parok ko mi do ka ni kuas itu kainan tu pa parok ko na si tuinan ninan na
Kamu lay pa wong sandaran na kamu kita ampa parundanan. Na mami pa ta mga likol. Oh, lami po pemba ka amira ta ira ana bay pa pemba ka. Sirong na po abo na ta taw na sala rarante kalo na ta taw suno makadabo ko la ko ngamban na petama mili ko na pasulle kay mama. Padempi man isang serakan kilamin tamaran te karo ala loma abongongan. Nakera batu batangan na kamu siya nene siya mga dato laki pa abong sandaran nami. Piampang ipilo kaya tutunalanan na pati balik pila ko luka to nganto banon padupi laka to pa tondon to banon na ke sa ngay kura kera batu na maabulolong niya. Kalau minta menyerante kalau ada loma abang ngong ke maabulolong. Ombay na masyang salo mo to imitanan ni talinga duam be ma so palem pangipaladan dipili patamin limito ala susi mo to palangan kulate mo papendek kulapen. Bas yang tinting mo randa pundo kulapen Korea kam tong kadila ko den. No do ka upa na tang pinalakan tang pesan siya. Amin. Amin. Pakada tuan. Tak ada pukada tu. Oke, telah tirabain na daw guys. Ini oh wah, kapon nabay lanti eh. Oh, air tuway lang. Oh. Malutong nasang. Kudu. Ya oke. Latar ruang kan. Kami akan lanjut lagi ke Bintang Muda 88. Oke baik. Terima kasih. Latar apa kau Linggo? Oke, gimana pa dulu? Oke, selamat. Ya. Iya. Oke.